Niowa ini namanya Gusti undangan. Ay fada inama salawah sangai ini ha. Fangwai amarahuta inama inani swati. Lau minowai vanona moroi baco batu bayi nasa cuma dau masih so vanona fanemau moroi badomi keratu mema mabe gino tu sama-sama ne coba kili yeah. Lalu kami undang para hadirin supaya duduk kembali.